Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gure yang kamu muliakan, Bajut. Menuna gure bahas tentang sabar di atas maksiat ataupun sabar di atas apa saja yang sudah Allah haramkan. Nabi Adam pernah nepajuh boh kuldi. Apakah seorang nabi hana sabar di atas maksiat? Yang menteng mohon penjelasan daripada gure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekalian musibah yang nabi Allah yang paling berat kepada para nabi, nun pegah li anna asyaddal bala lil anbiya, bagi para nabi. Cuman kebab masalah pajuh boh khuldi nyan hana ditamong dalam pembahasan sabar. Meno hana ditamong ji. Karena memang para nabi kadang-kadang menyeidu perkaranyan bagi urang biasa keun dosa. Pakan hai tungkunyan larangan kepubuat kiban kan tapegah dosa meda kelidanyo. Nyan kan kagelarang ni Allah, kagepubuat nabi kan dosa, tapi kenabihan dosa. Kenabi kan keun dosa. Kiban sid gekun kepada nabi nyan memang gelakukan le nabi gekila salah. Gelakukan le nabi gekira salah sehingga dengan kesalahannya tren nabi dari surga kena ubumo. Kemudian dalam kejadian dalam ketika Nabi Adam merhut kena ubumo sampai taubat beliau 70 tahun dalam riwayat. Bahkan kesujud le beliau, sujud Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nyen salah. Beliau memohon ampun kepada Allah dari kesalahan. Tapi apakah nyen gekeun ke dosa kepada Nabi? Menentang dengan keun bahwa Nabi nyen maksum. Nabi nyen terjaga daripada kesalahan dan dosa. Artinya keunan dosa hana gekeun kepada Nabi. Cuman pakanna proses pajuh bohuldi, pakanna proses geperhet Nabi nepetubit Nabi Adam daripada surga ke nobumo yang memang menan gatu oleh Allah skenario. Memang menan gatu oleh Allah skenario hingga na gedanyo. Ahwate kagetun Nabi Adam ke nobumo karena kam tapat ngan Hawa melike jika tenawa lian kana anu lenyan kanan kana cuco kana gedanyo mendum. Memang kalih gato mendum li Allah. Memang kalih na sabuh rancangan. Jadi memang salah. Salah pakan karena hanbi perap. Hanbi perap terhadap Nabi Adam hanggebi mendekati nyan bakhuldi. Nyan hanggebi pakan karena na hikmah lain hanggebi ji sehingga geperapit, gepetosit le Nabi Adam karuh neputo salah gekeun tapi hana gekeun dosa. Nepetebit le Allah Taala Nabi Adam daripada syurga kena bumo sehingga tren kena bumo, tren Hawa kena bumo, mesapat Adam dengan Hawa, na lagi yang alam, na anak-anak beliau, na cucu-cucu beliau sehingga lagi memang menan geatu le Allah skenario. Memang menan sebenarnya yang kagak atul Allah fi roh kepajuh Nabi Adam terhadap bohuldinya. Pakan roh kepajuh memang ada skenario Allah. Ada takdir daripada Allah. Walaupun secara hakikat salah hinan pakan karuh geputo ba'ata yang lebih betul. Cuman apakah hana gekeun Nabi Adam hana sabar terhadap yang kan peharum yang kan pelarang oleh Allah Ta'ala nyan mudah-mudahan hana gekeun kepada hana sabar karena memang menan yang kagak atuh oleh Allah Ta'ala. Tapi secara ta'rif, secara pengertian itamong karena kan kita kun hitungku hayata yang kagak peharum atau yang kagak larang ente kan dosa. Tapi hikmah yang lain kita baca lagi tanya hikmah yang lain. Ternyata memang Allah rencana nepajo petubit na ane Adam sehingga na gedanyo lagi. Mungkin menan. Menan sih para nabi yang lain lagian sih.
hanagekeun terhadap urangnya dosa daripada kesalahan tersebut.